yakho ilalela ukuthi sayofaka sona ukuthi yelanga ukuthi nayo ukuthi yabona uzothi ufuna ukubona ukuthi wena uphelelaphi you always tested ukuthi nethe bina wena net nokuthi phezulu nayo phezulu nokuthi phezulu yaphezulu imagine ke if wena ushona phansi lo ushona phansi uyakhe uvule umgodi solo yena nala umgodi nala after umgodi kunayo so you better be careful you must know ukuthi wena ustika nobani lo ostika naye nulo ozokusustain alright bazalwane wasibuyele lendaba u-Antipas according to i-definition engitholile bathi u-Antipas uyi-witness ungothembekile wakaNkulunkulu. So in this context mina I would say u-Antipas unembeza unembeza wakho whatever that has been happening unembeza wakho uthizile kule simo salabantu ebayizoni ngamasonto lawa amanzi notshani nezinyoka nani yonke le ne wena unembeza wakho Antipas usuthi ukudecide as a matter ukuthi uhlale la stick to what you know ungabi so of ube ngapha ukubona ungapha mara ukhuluma amazwi wala uyashumayela baphathelo ungumfundisi usindisiwe yonke into oyikhulumayo thina siya understand siyizwa size sisho uyabhaja manje uyabhaja ushaye iskonkosini ekubeni wena lezi zinto ozikhuluma la akusile ezozenza wena mawusuka la esontweni wenza okunye angifuthi into lesifuna lamadini ngopresident lamadini la afaka upresident lawa babalanga nisaba ukusho babalanga mara oyena no usuthi that's why mina ngisahlanganyela kanye naye okay yeah sekunamaringi ayafakwa lamaringi lawo mawaphakamisa izandla kwenzeka izinto so ngenhlanhla-ke i-witness yakho ikhonile ukugayida u-Antipas ikhonile ukugayida ukuthi wena choose the side nanoma izimo so choose the side you keep on praying for these people mhlambe funa uNkulunkulu uzobeza bakhanyele bese bayabuya beza la ungakhona but if abantu bangapha wena ungapha we pray ukuthi mfundisi sengathi uNkulunkulu angakukhanyisela uphinde ubuye ngapha njengalabo baconfessa le kule pastors bakhuluma ukuthi babuya kuphi amaringi yonke lento bebazenza haleluya bazalwane yeah so ubonga lonembeza mawusesekhona lonembeza lo mase bawuchaza futhi bathi manje kayivalente yeah but u-Antipas is a valiant and a faithful martyr. Okay ushuthi umuntu nanoma kunjani bakhona labo umthole lo daba yasithuma u-Anti hayi la u-Anti lo okushaya uyadaba uyabushaya mara iqiniso uzonitshela iqiniso mangabe umzali alathi mabili mara nethini bazalwane mara leyo yenza manje and akazokuhlebela uyakutshela and ungamthathi light uyakutshela bakhona nabantu abanjalo and enye futhi iscenario wena baba uthole ningabazalwane nila esontweni kungemihlanga eliyi-1 uzwelewe izolikhipha ngakhona lehlanga lo muntu uyanuka lo muntu uyihlanya mkhipheni bese uJesu ngelinye ilanga athi kuwe nafike ebandleni leli nakhipha kakhulu amen
So into ekufanele niyazi ubaMdlamini noMbheka ufike abathanda kakhulu mara into efananazayo makaqeda ukuphuma nomuntu lo uthola ukwehla umoya uthi abanabo bayathandaza bashayisana ngamabhiyeli umoya engcwele ungenile banga-understandi angisasazi ukuthi loya muntu lo mihlanye ama-referral because inkinga uJesu as much as simfakaza we don't know him. Asimazi noma ngangena la yebo mazi mawucabanga ukuthi uJesu longena afakele yasibheki ifakele yasibheki ukuthi uzomrecognize bese iasha lesikhumaniso uzongena nje nazuthi. So let us be careful. Insindiso yethu akube iphilayo. Kubalulekile bazalwane. Let's not play church. Let's not play church. Mama Shady is busy playing church again. She ain't playing this time. Moyeni ngcwele. So asumvumele umoya ngcwele usebenze. Umoya ngcwele mawusebenza ngendlela right. Akunamuntu ozohlala ungamkhulumisi. Akunamuntu ozohlala umkwatele. Angeke nilwe nabazalwane. La elingabonanga ngasolinye khona anibonanga and if ansakhona ukuthi nihlangane nibe sendaweni yona, it's okay, but what is the vision and the mission? Kukhuleka nikeze worship kuNkulunkulu. So if thina singamabandla asizwana sifunani but sizoba nomnyango sikhuleke baba egameni likaJesu ugameni lamuntu uJesu ubaba mubi lo baba omunye mhlawumbe ngoba mangabe ngulo baba lo onguNkulunkulu oyithayima la kaJesu. There's no way ukuthi singa trithana ngendlela esithana ngakhona. Siyahlekana you know kunento engiyibonile ukuthi i-praise ne-worship ayiyi ngokuthi kune-keyboard kune-sports mina and the best is the worship. And more worshiper ungambheki awuzazi inkinga zakho ungambheki mawumfundisi ngikhulekele ngoba manje sobheke mina lo ngathi uyahlanya lona ngathi siziyamshiya lona man unedrama awazi ukuthi mina ngibhekene nani, the giant in my life or the elephant in my life. Awulazi wena, stick to your things. Akubheka mina sikhulekele wena mawungumfundisi yekela ukuthi ibandla labantu ligcwele. It's none of your business. When you are assigned ukuthi fanele ubuye uzokhulekela abantu, uzokhuluma ngoNkulunkulu, ufakaze ukuze abantu baguquke bazale noNkulunkulu. Hayi ukuthi uzogcwala amasidi. I'm not worried that amasidi can stay empty as long whoever that receives the word, even social media, amthatha amngene amdlulisa. That's all that is easy. Uthi umfundisi ukukhuleke ukuthi